Nicanje zuba počinje sa 6 meseci, a završava se posle 2. godine. Suprotno uvrženom mišljenju da mlečnjaci nisu bitni, higijena ovih zuba je izuzetno važna. Do izbijanja prvih zuba oralna higijena dece svodi se na tretman gazom i prokovanom vodom, zatim pastom i četkicom, a nakon 3. godine deca bi već trebalo da peru zube samostalno, koristeći pastu za zube sa fluorom. Jako je bitna nega mlečnih zuba, zato što svakako oni utiču na stalne zube, a i čuvaju mesto za stalne zube. Znači, veoma propao mlečni zub treba da se izvadi. Takav zub mlečni ne čuva mesto, on samo može onda biti uzrok žarišta u organizmu, znači fokus, i dovesti do raznoraznih oboljenja. Priprema male dece na samu ideju o zubaru je delikatna, a glavnu ulogu igra roditelj. Od presudnog je značaja da dete ne poveže odlazak zubaru sa osjećajem bola. Stoga se savetuje da se najmlađi pacijenti dovode kod stomatologa bez bola na upoznavanje, razgovor i edukaciju o oralnoj higijeni, pre nego što se pristupi popravkama. Ovakav pristup je već decenijama praksa zapadnih zemalja. U Srbiji, međutim, odlazak kod zubara u većini slučajeva još uvek predstavlja nužno zlo. Ovaj strah roditelji često prenose na decu. Kako bi dete izašlo zadovoljno iz ordinacije i poželelo da se opet vrati, njemu se za hrabrost pišu petice. Kada dete sa roditeljem dođe, a da nije, znači, sa bolom i da nije s otokom, tu je već saradnja uspostavljena. Prvi taj pregled sigurno je razgovor o oralnoj higijeni, koja je najbitnija, a zatim i redovnim posetama stomatologu, koje treba na 3 meseca da se obavljaju u tom uzrastu. Isto tako i u periodu mešovite denticije do 12. godine, a tek s 18 godina smatra se odraslom osobom pacijent i dolazi jednom godišnje na kontrole. U 12. godini života već bi trebalo da su iznikli svi stalni zubi, kada su obavezne redovne kontrole. Nakon 18. godine niču umnjaci. Prema statistikama Svetske zdravstvene organizacije, oko 50% trogodišnje dece ima pokvaren mlečni zub, dok 43% sedmogodišnjaka ima karijes na petici. Za pravilnu oralnu higijenu mališana najvažnije su primarne mere prevencije, odnosno pravilno pranje zuba, ishrana kao i redovne kontrole, savetuju stomatolozi.